I dobrodošli ljudi u novi video na našem kanalu. Ja sam Balša, kao što i znate, a danas slažemo jednu jako zanimljivu puzlu. U pitanju je Nelsonova puzla, odnosno Nelsona koji je bio engleski admiral koji je imao mornaricu koja se zvala Victory, odnosno pobjeda. On je na Trafalgarskoj bici izgubio od Francuske, u kojoj su njegovi mornari njega stavili u bure i doveli ga do Engleske, odnosno do Londona, gdje je on bio i sahranjen. Tako da ćemo sada vidjeti kako je složiti ovu puzlu. Cilj ove puzle je da se ona rastavi i kasnije sastavi. Naravno, kao što i vidite rating, ona je levela 3, najteža je naravno level 5, a mi ćemo sada vidjeti kako sam se ja to snašao u slaganju ove puzle. Ok, znači kao što smo već rekli, ovo je bure koje trebamo da rastavimo i sastavimo. Tu imamo naravno i štopericu kao što ste primijetili, tako da ćemo da izmjerimo koliko je meni to potrebno vremena da se ova puzla rastavi i sastavi. Tako da ćemo upaliti štopericu i možemo već sada da krenemo. Ovo je veoma interesantna puzla, mislim, već kad sam je vidio, mislio sam, već kad je level 3 i ono već, opa, ok, može, već smo nešto odradili. Mislio sam kao, a da je prelagana i to, ali sada ćemo da vidimo da li je stvarno prelagana. Ok, evo ga, već imamo 3 komada. Evo ga, 3 komada. Ostavit ćemo ih tu sa strane. Idemo dalje. Da li ovaj može možda? Ne može. Ok, može ovaj. Odlično. Da li ovoga šta drži? Vidim, ne znam koliko vidite na kameri, ali ovdje ga drže neki komadi, ali ako ga vratimo tu, on bi trebao da je slobodan. Tako je. Ok. Sada već sve lakše ide. Ok, i ova dva komada su tu, ova dva su komada ovako potpuno. Tako da sada moj neki predlog, savjet jeste ako već slažete ovakve puzle, da prvo vidimo kakve sve dijelove imamo. Znači ova dva dijela su ista, što odmah primjećujemo da su i ova dva dijela koje sam posljednje izvadio ista, tako da ćemo vjerovatno krenuti prvo sa njima naravno. Onda su i ova dva dijela identična, ili da, potpuno su ista. Tako ćemo ih staviti tu. Onda imamo ovaj dio i ovaj, čini mi se, jel tako? Da. Ta dva dijela su nam također ista. Onda imamo i ova dva dijela koja su ista. I po jedan ovaj dio. Ok. Znači sa ovim smo krenuli, naravno ovo nam je baza, pošto nam je ovo nešto najveće što imamo. Onda ćemo krenuti sa tim, jel tako? Znači koliko se sjećam, ovo je bio posljednji dio koji se izvadio, tako da krenemo prvo sa njim. To mi je bilo logično, tako da ćemo to i da uradimo. I ovo sad kao ovako sklopimo, vidimo da dobijamo taj kao pravi prečnik tog bureta, što je veoma interesantno, jel da? Da, mnogo interesantno. Ok, sada šta treba da uradimo? Da li možda da ga slažemo kao paralele, odnosno kao simetriju, odnosno da sklapamo ovaj dio pa ovaj dio, da to sastavimo. Šta je mislite? Ali nema nijedan dio koji djeluje ovdje po pola, tako da mislim da ćemo trebati to odjednom da slažemo. Ok, mene sada interesuje da li bi vi krenuli možda ovaj dio da zatvorimo. Ok, ali opet ako bolje malo razmislim, trebalo je prvo sredina da se sklapa, je li tako? Mislim, već ako sklapamo sredinu, bit će nam posla lakše, jer na kraju ćemo samo dodati ove spoljne dijelove. Ok, znači ajmo sad da razvrstamo koji su nam to spoljni i koji su nam, kao da kažem, te neki unutrašnji dijelovi. Ovi mi djeluju spoljno, upravo zbog ovih linica. I oni bi možda mogli da budu, da li ne mogu tu da dođu, ne? A da, oni su onda donji, je li tako? Da, oni su kao u osnovi i gore kao dvije baze ovoga valjka, odnosno bureta. Ok, znači ovo su nam ti neki eksterni, odnosno spoljni dijelovi. Ovi su mi
slični, tako da bi vjerovatno trebalo da su i ovi ti neki eksterni. Oni bi taman došli ovdje. Možda ako bi radili nešto ovako. Ne može proći. Nešto ovako. Ne, to se ne uklapa lijepo, tako da vjerovatno to ne dolazi tu. Tako da ćemo to da vratimo nazad. Tako da su i ovo eksterni dijelo, tako da ćemo i ovo da vratimo tu. Pošto su dva identična dijela, može tu. Ok. Imamo sada ove koji su mi izuzetno zanimljivi. I mislim da će mi ova dva dijela najviše muke zadati. Ali ok, ajmo da sada da vidimo šta dalje imamo. Ok, i ova dva dijela. Ako su nam ovi dno i strane, onda bi trebali ovi da nam dođu ovako, jel tako? Tu. Ok, ne tu. Ali tu mi izgleda ovako fino kad ga stavimo. Da se baš fino uklapa kao i dolje, da. Znači, opa. Znači, ovdje imamo blagi polukrug, odnosno taj luk, kao što vidite. Šta bi možda moglo više da odgovara ovdje, da. Kao da tu možda bolje odgovara. A? Samo da se vidi, ovako možda nešto, dolje. Ovako. To bi tu nešto došlo. S obzirom da treba da prati taj luk. Možda čak i ovako. Da. Ovako mnogo bolje djeluje. Mnogo bolje djeluje ovako. Ali se ne uklapa s ovim dijelom. Tako da. Možda bi vam trebalo samo da dođe tu gore. Zanimljivo, zanimljivo. Već smo 6 minuta u ovoj puzli. Nismo ništa konkretno uradili, ali sada ćemo da nešto probamo. Da li možda može ova? Ona može tu ni da prođe. Ali može ovo? I ona se tu perfektno uklapa, što znači da ne treba ništa tu između da dođe, to je to, ok. Ovo ćemo staviti i ovu drugu. Ok. Stavili smo i drugu. Ovo je zanimljivo, znači može ovo da se pomjera, odlično. Sviđa mi se to. To ćemo tu da vratimo. Sada. Šta mi tu možemo da uradimo sa ovim dijelovima, a? Da li sad oni možda tu nešto dolaze kao? Da. Ovo mi izgleda lijepo, fino i lijepo, ok. Gdje nam je onaj drugi dio, evo ga. Ako bi sada ovo... Da. Trebalo bi ga možda staviti na istu stranu. To je onda bilo ovako, jel da? Da. Stavimo ga tako. I ako ga vratimo skroz nazad, sad bi mogli stavljati ove. Stavimo ovoga. Da, ali sad se ovo ne može vratiti. On ima tu neku rupicu, ali ne može ovo da prođe tu. Ajmo probati onda, ovaj ima... Taman nam treba, znači, taj prostor da može ovaj da prođe vamo. Da li može ovaj? Da, to je to. Ok, blizu smo kraja. Za sada je veoma lagano. Ovdje može lagano da prođe. Lagano. Šta? Aha, ok, to je samo ovdje malo pobjegla. Ok. I sada samo ove dvije da stavimo. Kako da ih stavimo? Ok, za sada smo ostali sa ova dva parčeta. Ne znamo što možemo da uradimo. Vjerovatno treba ovo nešto da se izvadi. I da, sjećam se. Mislim da je ovaj bio ovako nešto, jel da? Ili ovako? Možda i ovako, ha? Mislim da je ovako ovaj bio. Da. I onda bi ovoga možda mogli da stavimo ovako nešto. Da li on tu može proći? Može. Može i s ove strane. Aha. Kad gledamo ovako, ova debljina bi tačno mogla tu da dođe. Da imamo samo da probam da ga izadim. Da im dali samo pravu. Ako stavimo ovaj dio
tu, vratimo nazad, stavimo ovoga kontra, vratimo nazad i on se tu perfektno uklapa. Perfektno, ali sada kako ovo uglaviti tu? Mislim, ono upada tu, ali to definitivno bi trebalo da stoji ta rupa tu i ovo nam je ovdje, znači trebalo bi ovako nešto da stoji, jel da? Da vidimo ovako nešto. Da li to uopšte može? Wow! Da, definitivno može. Znači za nekih, evo da kažemo 10 minuta, mi smo uspjeli da složimo, odnosno da rastavimo i složimo ovo bure. Veoma interesantna puzla. Nije toliko ni teška, s obzirom da je level 3. Očekivao sam da će biti mnogo teže, da ću ovdje zaglaviti možda 20 minuta, da ću morat ovaj video da sjeckam toliko dugo. Mislim, čak ne ni 20 minuta, nego možda čak i duže, mnogo duže. Ali sviđa mi se, definitivno mi se sviđa ova puzla. A vi meni u komentarima recite da li se vama sviđa ova puzla i da li da nastavljamo sa ovakvim videima. Mislim, ja definitivno uživam u ovim videima. Samo je pitanje da li i vi želite ovo da gledate, jer ja ću svakako ovo kupovati i svakako ovo slagati, tako da što ne da to objavimo onda i na YouTube, jel tako? Mislim, naravno ako ste i vi probali ovo da slažete ili ako želite da probate da slažete, složite i napišite mi u komentarima koje je vaše vrijeme za slaganje ovakve puzle. A mi onda do sljedeće puzle i sljedećeg videa se vidimo, tako da pozdrav ljudi, ostavite subscribe, like, komentarišite, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!